uru rukundo no gutwarwa Imana igatwara umutima wawe wose ngo biraruta imirimo yose. Iyi ngiyi ituma badukomera amashyi, igituma batumenya kugirira neza abantu n'ibindi byose, ngo gukunda Imana biraruta iyo mirimo yose. Abasaruzi ni bande? N'abantu barenga gucungana n'agakiza kabo gusa, n'abantu barenga amasengesho yo kwisengera gusa no kwirwanaho, bagatangira kwerekeza amaso yabo aho Yesu arimo yerekeza. Imana nubwo ishobora byose, ariko iteka mu isi ikorana n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu yatabonetse, imirimo y'Imana n'imbaraga z'Imana ntibigaragara. Iyo umuntu arimo arohama mu mazi, iyo umuntu arimo arohama, when you're drowning in water, ubonetse ni umurohora. Whoever is present saves his kandi life. ntago umuntu urimo kurohama yavuga ngo ngewe ndashaka ko haza umugore cyangwa haza umugabo cyangwa haza uwize utarize. And the truth is that someone who is drawing cannot like decide who is going to rescue him. Hallelujah. Uko rero turi mu gihe cya nyuma. So we are in the end times. Shira ibituzuye hasi ngo sinize, sinzi icyongereza, sinzi iki, sindi umugabo, sindi umugore, sinzi iki, sifite amashyigikira. Imana ikeneye amaboko menshi yo kurohora barimo kurohama, kandi abadakwiriye nasanze ari nabo bakorera Imana neza. Mbaza rero in praising tugaragariza uwo dushima gukomera kwe n'ibihambaye yakoze. We reveal the one we are praising, his mightiness, on the greatness of the things he's done. Imana tuyihimbarizi iyo iriyo n'iby'imbaraga zayo. We worship God because of who he is and because of his mighty works. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma kuramya and worship tuyigaragariza noneho ibirimo n'urukundo. We show him what is engulfed in love. Nicyo tuvuga ngo ni adoration. Adoration nukuramya umuntu akagutwara wese ukaba waratwawe. Ibyo bintu ni ibintu twajyaga tuvuga kera mu gihe cyacu ngo yantwaye umutima. Ubu ngubu sinzi icyo babatwara, sinzi icyo muvuga, ariko ni ugutwarwa mu bwo buryo. Kuramya bijyana n'urukundo dukunda Imana. Amen. Nuvuga ngo kuramya byo ni mu mutima uri mu rukundo urimo gutwarwa n'Imana. Murakoze. Thank you. Reka dushime Imana. Let us thank God. Data tuguhaye icyubahiro. Father, we give you the glory. Turagushimira iteraniro ry'abahungu n'abakobwa waguze amaraso yawe. We thank you for this congregation of your people that you purchased with your blood. Turi abanyamugisha. We are blessed. Turi ubwoko butangaje. We are a great nation. Watugize ishyanga ridasanzwe. You made us a great nation, oh God. Kuko turi abaragwa. Because you are the inheritors. Turi abaragwa baraganwa na Kristo. We are the inheritors together with Christ. Ubwo n'ubuntu butagira akagera. Because of the grace, immeasurable grace. Natwe rero twaje kugutura amashimwe. We've brought our thanksgiving. Twaje kugutura ibyuzuye imitima yacu. We've brought what is full in our hearts. Twaje kugutura imbyino n'indirimbo. We've brought more than a song. Kuko uri isoko y'icyitwa cyiza dutunze. Because you're the source of everything good that we have. Uri isoko yo kubabarirwa kwacu. You're the source of our forgiveness. Uyu munsi dufite ubugingo buhoraho kubera wowe. Today we have eternal life because of you. Twarababariwe. We are forgiven. Turi abagenzi bagana iwawe. We are passengers going to where you are. Mbega ubuntu. What a grace. Ntabwo dufite icyo twakwitura. We have nothing to give to you. Ako dufata ku masaha make waduhaye. But we take part of the hours that you've given us. Tukaza kukuramya no kuguhimbaza. And we come to praise you and worship you. Uyu ni umwanya tuguhaye mwami w'abami. This is the moment we are giving it to you. Twicaye ku birenge byawe kugira ngo twigishwe nawe. We are seated at your feet to be taught by you. Uri mugari. You're wide. Uri munini. You're big. Uzuye ubwiza n'icyubahiro. You're full of glory and ntawavuga ibyawe ngo abirangize. There is no one who can speak of who you are. Turasenze ngo wongere uduhishurireho gatoya. But we pray that you reveal to us. Wongere uvugane na buri muntu wese umubwire ibyo umugambi umufitiye. May you speak to everyone, tell them of your purposes over there. Utubwire icyo dutegerejeho mu minsi dutije hano ku isi. Tell us what you need from us in the days you put us on the earth. Utubwire ibyo twakorana nawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tell us what we can do with you so that your name will be glorified. Utubwire impamvu turi mu bahumeka muri mwaka 2024. Tell us why we are still breathing in 2024. Utubwire impamvu turi mu nzu yawe. Tell us why we are in your house. Utubwire impamvu waduhaye ububwiru wahisha abanyabwenge benshi. Tell us why you gave us this wisdom that you hid from other people. Icyampa buri muntu agahuzwa n'umugambi umufitiye. May everyone, Father, be connected to your purpose. Kugira ngo tukugendere. So that we may walk in it. Kugira ngo tukubere amaguru, tukubere amaboko, tukubere akanwa. So that we may become your peace and your mouth.
maze ubu butwara umwanzi ari manyaga tubukugarurire kubw'icyubahiro cy'izina ryawe, so that all the glory will turn to you, O God, kugira ngo udukoreshe kubohora ababoshye, so that you may use us to set the captive free, udukoreshe abarushye baruhuke, so that those who are heavy laden may be set free, udukoreshe abari mu nzira yo kurimbuka nabo bagaruke muri iyi nzira y'ubugingo buhoraho, so that those who are on the path to destruction may come back to the path of life. iri torero rigira umugisha, Bless this church. abahungu n'abakobwa baryo bagira umugisha, You men and women, bless them. urakoze mwami, Thank you, Jesus. ni mu izina ryawe Yesu In the dusenze, name of Jesus amen, we pray. haleluya. Hallelujah. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Murakoze Reverend kuduha umugisha wo gukorera Imana Thank you. muri Healing Center. Thank you, Reverend, for giving us the blessing of serving God in Healing Center. Murakoze kudushyigikiza amagambo meza. Thank you for supporting us with good words. Haleluya. Hallelujah. Yatubereye utuyobora mu ishuri neza. He's been our good leader at school. Tutaranamutora hari ukuntu yatuyoboraga. Before we even elected him, there is a way he used to put us online. Rero turashima Imana. So we thank God. Iyo yabaga atari mu ishuri byaramenyekanaga. Iyo yabaga atari mu ishuri byaramenyekanaga. Whenever he could be absent, it will be known. Yaradufashije kuko hari igihe ibintu bishobora gukorwa nabi hakabamo abantu bamwe baceceka, nkanjye nshobora kuba mu baceceka kandi byakozwe nabi. Sometimes things may be done not well, and then some people keep quiet. Me too, I can be part of those who keep quiet. Ariko we ntabwo yaceceka. But for him, he can't withstand that. Yaratuvugiraga tukabyungukiramo, Imana imuha So umugisha. he used to be our spokesperson, and we would be blessed from that. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha n'umuryango wawe. May God bless you together with your family. Imana iha umugisha umushumba mukuru Bishop na Madamu. May God bless the senior pastor, bishop, and wife. Murakoze namwe abahungu n'abakobwa bo muri Healing Center. Thank you all men and women of Healing Center. Murakoze gukunda Imana. Thank you for loving God. Murakoze gukorera Imana. Thank you for serving God. Murakoze no kuzarushaho. Thank you for even doing it better. Hallelujah. Hallelujah. Umurimo wa data ni mugari. The ministry of God is wide. Icyifuzo cya Yesu yabwiye abigishwa be ngo dusabe data nyiri bisarurwa. The desire of Jesus said that let us pray so that the Father, the owner of the harvest, ngo tumusabe kugira ngo yohereze cyangwa hagurutse abandi basaruzi. to request him to raise other harvesters. Kiracyariho, icyo cyifuzo kiracyariho. That prayer request is still present. Ibisarurwa ni byinshi kandi bireze, The harvest is plenty, ariko abasaruzi baracyari bake. but the harvesters are still few. Abasaruzi ni bande? Who are the harvesters? Ni abantu barenga gucungana n'agakiza kabo gusa. They are the people who not only are careful with their salvation, Ni abantu barenga amasengesho yo kwisengera gusa no kwirwanaho. they are people who go beyond the prayers of praying for themselves alone, Bagatangira kwerekeza amaso yabo aho Yesu arimo yerekeza. and they focus on the focus of Jesus Christ. Ikintu cyatumye Yesu ajya ku musaraba The reason why Jesus went to the cross, ni ubugingo bw'abantu. it is because of the souls of people. No kugira ngo abantu batarimbuka. It's for people not to perish. Haleluya. Hallelujah. Ikintu bavuga mu ijuru gituma habaho celebration, habaho impundu, habaho umunezero mu bamarayika b'Imana n'Imana ni umunyabyaha umwe wihannye. One thing that causes celebration in heaven, it's one person, one sinner to turn from their sins. Ibi mvuga n'ubundi bimunyigisho banza ari nabyo nzi kuvuga byonyine, ubwo ninza kongera kubigarukaho nabyo ntacyo bitwaye. And what I'm saying is part of my teaching today. Icyo umwanzi rero akora, So what the enemy does, arimo arasanga twebwe abakijijwe, it comes to us who are saved, akatwubikaho ingorane, imiruho, ibibazo kugira ngo tuteguka. and he piles trouble and temptations and other hard things on us so that we may not rise. None ugahora wiyubitseho amaso, So you're always facing down, ureba ingorane zawe n'ibitaratungana n'umuruho wawe, rotating around the challenges of life and the problems you're facing, kugira ngo udahinduka igikoresho amaboko y'Imana yakoresha
igikoresha kugira ngo abarimbuka bakire. so that you don't become the instrument that the Lord can use for his glory. Rero nshuti z'Imana, Imana iradukeneye. So dear friends of God, God wants us. Imana nubwo ishobora byose, God, even though he's mighty, ariko iteka mu isi ikorana n'umwana w'umuntu. here in the world he works with people. Umwana w'umuntu yatabonetse, If a man is not present, imirimo y'Imana n'imbaraga z'Imana ntibigaragara. the works of God and his power cannot manifest. Umwana w'umuntu yabonetse akemera, When a human being accepts to come, nubwo yaba ari umunyantege nke gute, even if you can be weak, ariko akavuga ngo ndahari mwami, but you say, here I am, Lord, kandi koko akitaba, ntabivugisha umunwa gusa. and really you accept the calling of God, Imana y'imbaraga iraza ikamusukamo imbaraga zayo, imirimo y'Imana igakoreka. the mighty God powers his power upon you and his works manifest. Rero ndabinginze So I beseech you, mu misengere yawe no mu masengesho yawe, in all your prayers, ntihakaba urimo kubaza Imana ngo Mana, umugambi wawe n'iki wifuza kunkoresha. don't only say that, Lord, what do you need to use me? Haleluya. Nabaramutsaga. I was greeting you. Amen. Amen. Ndashima Imana, ni Hortense Mazimpaka, ndi umubyeyi, nagize umugisha kuba umupasiteri. I thank God I am a mom, I am married, I am Pastor Hortense, and I'm blessed to be a mother And a pastor. and a pastor. Ni byiza kuko uyu mwami dukorera ni mwiza. It is good because this king we serve is really good. Ni ubuntu Imana yangiriye. It is the grace of God. Ni umurimo ntekereza ko utari waragenewe abagore. It is a ministry that was not made for women. Hari igihe nemeranya n'abahakana ko abagore bataba abapasiteri. Sometimes I agree with people who say that women should not be pastors. Haleluya. Hallelujah. Kuko ni umurimo ugoye. Because it's really a great ministry. Ariko mu gihe cya crisis, But in the time of mu crisis, gihe cya crisis nk'iki turimo cy'igihe cya nyuma, in the time of crisis, like in this time of end times, umuntu wese wemera gukorera Imana, Imana yamukoresha. whoever accepts to be used by God, God can use Iyo umuntu him. arimo arohama mu mazi, duturiye ikiyaga cya Kivu aho dukorera. When a person is drowning in water, Iyo umuntu arimo arohama, when you're drowning in water, ubonetse niwe umurohora. whoever is present saves his Kandi ntabwo life. umuntu urimo kurohama yavuga ngo njyewe ndashaka ko haza umugore cyangwa haza umugabo cyangwa haza uwize utarize. And the truth is that someone who is drowning cannot like decide who is going to rescue Hallelujah. him. Hallelujah. Uko rero turi mu gihe cya nyuma. So we are in the end times. Shyira ibituzuye hasi ngo sinize, sinzi icyongereza, sinzi iki, sindi umugabo, sindi umugore, sinzi iki, sifite amashyigikira. Imana ikeneye amaboko menshi yo kurohora barimo kurohama. Put down any reason that is hindering you from serving God. God is looking for many people who can stand for his glory. Kandi abadakwiriye nasanze ari nabo bakorera Imana neza. And those people who think they are not worthy, they are the Kubera iki ones nta who kintu na serve kimwe cyo God well. kwishingikirizaho baba bafite uretse Imana. The reason is because they don't depend on any other thing apart from Nta God. kintu baba bafite cyo kwishingikirizaho They don't rely on anything uretse Imana yonyine. apart from Abo rero God. bakorera Imana neza. So those one they serve God very well. Hallelujah. Hallelujah. Uko rero nanjye niko naje. So that's how me too I came. Imana ishimwe cyane. Praise God. Niba utanzi utavuga ngo uriya mugore se we ngo yadutse ati nadutse nnyo kubw'imbabazi z'Imana ndahari. You may wonder, how did that one rise? That's how I raised for the grace of God. Nitwa Hortense, nkavuka i Nyamirambo hano hirya, nkaba naratinze gukizwa ariko aho nakirijwe narakijijwe. I am Hortense from Nyamirambo. I delayed to get saved, but when I got saved, I was really determined. Hallelujah. Hallelujah. Imana nyihaye icyubahiro. Let us give glory to our God. Amen. Turi mu Hallelujah. magambo aryoshye y'Imana We are in the good words of the Lord, nk'uko ahora ari meza, as normally they are good, kuramya no guhimbaza. of praising and worshiping. Umumaro wabyo, inyungu yabyo, impact bigira. The impact, the usefulness, the importance of worshiping and praising. Ariko impamvu natinze kuri impact yabyo cyane, The reason why I didn't delay much on the impact nuko ikintu icyo kibyara, is because the thing that something produces, iyo wagikoze, when you do it, ibyo kibyara byo ntabwo wabitangira. what it produces, you can't limit it. Ntabwo wabitangira, ntiwabifungirana, nyine biraba. You can't hinder it, you can't limit it, it just happens. Hallelujah. Hallelujah. Mu guhimbaza rero, In praising,
tugaragariza uwo dushima gukomera kwe n'ibihambaye yakoze. We reveal the one we are praising, his mightiness, on the greatness of the things he's done. Imana tuyihimbarizi iyo iriyo n'iby'imbaraga zayo. We worship God because of who he is and because of his mighty works. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma kuramya And worship, tuyigaragariza noneho ibirimo n'urukundo. We show him what is engulfed in love. Nicyo tuvuga ngo ni adoration. Adoration ni ukuramya umuntu akagutwara wese ukaba waratwawe. Ibyo bintu ni ibintu twajyaga tuvuga kera mu gihe cyacu ngo yantwaye umutima. Ubu ngubu sinzi icyo babatwara, sinzi icyo muvuga, ariko ni ugutwarwa nk'ubwo buryo. So it's what we call adoration. Adoration is worshiping someone, like you're overtaken with that person. Kubera iki? Why? Kubera ko mu guhimbaza ushobora guhimbariza umuntu iby'imbaraga yakoze, ibikomeye yakoze, ukamwadima yaringa, ukamwappreciatinga, ariko utamukunda cyane, ataratwaye umutima wawe, ukamwemera. Genda tuvuga ngo ndakwemera, uri umunyembaraga, urashoboye, ariko ataratwaye umutima wawe wose. Because with praise you may admire someone, you appreciate him for his mighty works, for the great works he's done, but not even loving the person. Kuramya rero, so worship bikoreka mu rukundo twitura Imana, is done through the love that we give back to God. Hallelujah. Hallelujah. Worship has to do with our love of the Lord. Kuramya bijyana n'urukundo dukunda Imana. Amen. Amen. Uyu mukobwa ngo amaze munyihereye. Hallelujah, Imana iguvugisha. Amen. Nuvuga ngo kuramya byo ni mu mutima uri mu rukundo urimo gutwarwa n'Imana. Worship goes with the heart full of love and being overtaken by God. Ibi rero biruta ibitambo byose twatura. So this is more than, it exceeds any sacrifices that we can give. Muri Mariko 12:32 kugeza kuri 33. Mark 12:32 to 33. Ubundi ikiganiro cyari cyahereye hejuru, abasadukayo babaza Yesu iby'umuzuko, barimo bamubwira iby'umuzuko kandi babihakana, bamutega n'ibimeze nk'imitego, bamubwira wa mugore washatse umugabo wa mbere agapfa, umuvandimwe akamucikura gutyo, bakamubaza ngo mwizuka azaba ari mukande, ariko Yesu mu ijambo yakoresheje nkunda yarababwira ati mwarahabye. Ibintu byo mwizuka nta bintu byo kurongora no kurongorwa bibamo. Urumva igihe umuntu akoze ibintu by'ubupfapfa kuko atamenye ijambo ry'Imana. So this passage begins when the Sadducees they were like telling Jesus, asking him about the other wife who married multiple husbands, saying on the time when you come back, to whom will this woman belong? But then it was because they didn't know the word of God. Bageze hepfo rero gatoya ngo umwanditsi umwe yumva ko Yesu yabashubije neza kuko yumvise bajujura, ngira ngo barajujuraga akavuga ataradutsinze, twari twamuteza ariko aradutsinze. None ngo umwe mu banditsi yumvise ko yabashubije neza kurikije uko barimo biburanya, nawe aza kubaza Yesu. So one of the writers, after hearing that Jesus was answering them and even defeating them, he asked a question to Jesus. Arimo mubaza iby'itegeko riruta ayandi. He was asking him which law is above the others. Yesu arabimubwira, ariko hatugiye gusoma none ni igisubizo cy'uyu mwanditsi icyo yakuyemo mu byo Yesu yaramaze kumwigisha. So where we are going to read, it's the answer, the solution that Jesus gave to this writer. Mariko 12:32 aravuga ngo 12:32. ngo mwanditsi aramubwira ati ni koko mwigisha uvuze ukuri kuko uvuze ukuri yuko Imana ari imwe nta yindi keretse yo yonyine, ngo kandi no kuyikundisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, biruta ibitambo byose byokeje n'ibitokeje. The scribe said to him, "Admirable answer, teacher. You truthfully stated that he is one, and there is no other but him, and to love him with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself is much more than all burnt offerings and sacrifices." Biruta ibitambo byose byokeje n'ibitokeje. Is much more than all burnt offerings and other sacrifices. Reka ibitambo tubyita imirimo yose dukora, tuvuga ko dukorera Imana. Let us call the sacrifices of all the other works that we do, naming that we are doing it for God. Ibyo dukorera abantu bihimbaza Imana. What we do for other people that praise God. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. ariko hano baratubwiye ngo uru rukundo no gutwarwa Imana igatwara umutima wawe wose ngo biraruta imirimo yose. Iyi ngiyi ituma badukomera amashyi, ituma batumenya, kugirira neza abantu n'ibindi byose, ngo gukunda Imana biraruta iyo mirimo yose. But here they are telling us that loving God with all your heart, being overtaken by the love of God, is more than other works that you can do that can cause people to appreciate you, to acknowledge you, and to praise you. Kuko ngo twabivuze ubushize, imirimo y'ukuri ishimwa n'Imana inezeza umutima w'Imana ikomoka muri mwene uwo mutima watwawe n'Imana. The true works that causes or that brings pleasure to God originates from the heart that has been overtaken by loving God. Hallelujah. Hallelujah. Iyo mirimo ntizashya mu gitondo cyo kugororerwa. Those works will not be burnt on the moment of being rewarded. Iyo mirimo tuzatangara nitugera mu ijuru. Those works will be excited when we reach heaven. Hari abantu batigeze bagira amazina azwi mu isi. There are people who never built names, great names in the world. Hari abantu tutigeze dukomera amashyi. There are people we never clapped for. Ako tuzajya tujya kubona tukabona bararabagirana buzuye ubwiza bw'Imana. Hallelujah. But who will be shining full of glory of God? Kuko hari ibintu bakoze bitamenyekanye ariko byakomakaga mu mutima utangaje bakunda Imana. But because there are things they did that we didn't get to know them, but they were after, or they were coming from the heart that really loves God. Umushobora kwamamara hanyuma nkavuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa, ariko hari umuntu usengera utanantumaho ngo ndagusengera kuko burya badutumaho nawe ni igitangaza, ariko ashobora kuba ansengera atanantumaho, ansengera kugira ngo amaboko yanjye akomere. Hallelujah. Kugira ngo umurimo w'Imana ngubashe. I may be popular and then preach the gospel and people get saved, but then there's someone somewhere I don't know praying for me, interceding so that whenever I preach, people will be saved and will receive Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kuramya Imana rero no kwihimbaza ni uwo mutima watwawe n'Imana. So worshiping God is that heart that is overtaken by God's love. Uwo mutima rero ni nawo ubyara ibikorwa dukorera Imana tutarambirwa, tudategereje amashyi y'abantu, tudategereje kugororerwa, tudategereje ahubwo twitura uwadukunze tumubwira ngo gira ikindi ugigisha nacyo nkigukorere. That heart produces the works that are continuous, not waiting for people to appreciate you, not waiting for people to acknowledge your works, but doing it because you know God is worthy of all your praises. Hallelujah. Hallelujah. Nshuti z'Imana rero mbabwire nanjye nibwira ibyiza byose binazanezeza umutima w'Imana bikomoka hano mu mutima ahatabonwa n'abantu. Dear friends, as I tell you, I'm talking to myself. All the good things that are going to bring pleasure to God originates from the heart where people can't see. Imana ikunda mu mutima kandi ni naho ireba. God dwells in our hearts and it's where He sees. Ibyo ntibivuga ngo tuzakorera mu mutima gusa ntibizahinguka inyuma, byanze bikunze bizahinguka inyuma. It doesn't mean that we shall only do it within our hearts. It will of course manifest outside. Ariko ndashaka kubwira ngo ibiri inyuma bitari mu mutima ntago byitwa kuramya no guhimbaza Imana. But I want to tell you that what it manifests but without being inside in our hearts, it's not really worship. Hanyuma rero So biratworoheye, it is easy kuko dukeneye imirimo, tugakenera abahungu n'abakobwa badufasha gukora, tugakenera imirimo mu nzu y'Imana. Biratworoheye inshuti z'Imana kugwa mu mutego because we need people to help us in some of the works in the church. It makes us fall into a trap. Kuko tubakangurira gukora kandi koko iyo mirimo ifite umumaro, tubakangurira gukora, ariko biroroshye ko umuntu yangwa mu mutego agatahira gukora kandi bikatugira umumaro, ariko mu mutima hataratwawe n'Imana. So it really becomes easier for us to enter into ministry and begin serving, but then it really becomes hard. Someone may come and minister and do all the works, but then when his heart is not taken by God. Imana yajyaga igaya ubwoko bwayo. God one day said something about his people. Yajyaga igaya ubwoko bwayo si rimwe ni na kenshi. He used
cyihorere nabo ni bakuru barumva. He used to tell about things that their people, his people could not do well. Niki cyayiteraga kubagaya? What would cause him not to appreciate them? Rimwe na rimwe ibitambo n'imirimo ntago byabaga byagabanutse, ariko Imana ikababwira ngo murabikora gusa mukabikora ku munwa ariko mu mutima bitariyo. But God, sometimes even the sacrifices, the works they would do had not reduced, but God would say you're doing it by mouth but not from the innermost of your heart. Muri Yesaya 29 umurongo wa 13, Isaiah 29:13, ngo umwami aravuga ati kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo ariko imitima yabo bakayishyira kure no kubaha abanyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. The king said that because these people, they come to me but then they praise me with their mouth but not their hearts are far from my praises. Hanyuma ibyo ngibyo bikababaza umutima w'Imana, and that causes the heart of God to grieve. Ngo kubaha abanyubaka ngo ni itegeko ry'abantu bigishijwe. Muri make babikora kuko babibwirijwe ariko ntibafite umutima watwawe n'Imana. They do it because the people has told them to do it but not because their hearts are overtaken by God. Ahandi muri Yesaya igice cya mbere kuva nko ku murongo wa 11 kumanuka yarababwiye ngo ibitambo byanyu ndabirambiwe. Itekerezaho Imana yarambirwa ibitambo, ngo ibitambo byanyu ndabirambiwe, ngo gushengerera kwanyu ngo nukuza kundi batira inzu, ngo ibyo byose ngo umutima wanjye urabyanga. Isaiah 1:11, God reached a point he was telling his people that I no longer need your sacrifices, because when you come into my house it's just to bring and make maize in my house. Kubera iki Imana yababazwaga n'ibyo? Kuko imitima Imana itari yifite. Why was this grieving God? It's because God had not owned the hearts of his people. Ariko Imana y'imbabazi, but the God of mercy. Ku murongo wa 18 aho muri Yesaya 1 niho ibabwira ngo noneho rero nimuze tujye inama. Hallelujah, amen. On the verse 18 it's where God says now come and let us reason together. Nubwo ibyaha byanyu byaba bitukura tugu cyangwa se nubwo ibyaha byanyu byaba bikabije nimuze tujye inama. Even if your sins might be red, come and we reason together. Nta kintu kibi nko gukora imirimo isa nk'iyo bakorera mu gakiza utayikorera Imana, biragatsindwa n'Uwiteka. There is nothing bad about being in salvation and you do the good works but not really doing them for God. Isi ntuyiriye nkuko bavuga ngo barayirya nubwo bayirya nabo ibarya, ariko none isi ntuyiriye n'ibyo wagombaga kunguka ntubibonye, ariko nibiryohera umutima w'Imana nabyo ukabibuzwa nuko wakoze umutima utaratwawe n'Imana. You don't enjoy the world's pleasures as others are doing, but also in the house of God or in the things of God you don't even do it for God so that you may receive that beauty and that joy. Kuki rero kuramya guhimbaza bihinduka intwaro y'ukuri mu bari mu mwami? So why praising and worshiping God becomes a great armor in the hands of people? Imana irimo irahagurutsa ingabo. God is raising an armor. Imana irimo irahagurutsa ingabo mu gihe cya nyuma. The Lord is raising an army in these end times. Ntushobora gutambuka mu miruho y'iyi si n'ibigeragezo by'iyi si umutima wawe utaratwawe n'Imana. You can never overcome the challenges of this world without your heart being overtaken by God. Imyambi umwanza koherezaho irakomeye cyane. Mu Befeso baratubwira ngo ni imyambi yaka umuriro. The arrows that the enemy shoots to us, they are great, they are strong arrows. In Ephesians they said they are arrows fire or with burning fire. Hallelujah. Hallelujah. Umutima watwawe n'Imana, umutima urimo kwitura urukundo rw'Imana niwo wonyine uzashobora gukomeza guhagarara nubwo waterwa iyo myambi yakumurira. The heart that is overtaken with God is the only heart that will be able to stand even when the arrows are shot to you. Ahizi ngabo zikura imbaraga si ikindi ni umutima uri passionate, ni umutima wuzuyemo urukundo rubira rurimo ishyaka ryinshi ry'iby'Imana. Where the soldiers draw it's nowhere else but it is the heart with the passion that wants to see victory. Umwanzi rero arimo arabigenza gute? So what is the enemy doing? Aguteza ingorane ituma uhetama. He brings you the challenge and trouble that makes you to be like this. Guhetama ni iki? What is bending? Ni igihe imibabaro yakubashije. It is when trouble is overtaking you. Iyo umwanzi aguteje indwara, iyo umwanzi aguteje ikibazo mu rugo rwawe cyangwa mu rubyaro cyangwa muri business zawe,
burya si biri ashaka. When the enemy brings diseases, sicknesses in your life, in your children, or attacks your business, it's not what he's looking for. Arashaka umutima wawe. He's looking for your heart. Igihe cyose izo ngorane zitarafata umutima wawe ngo ziwutamishe, ziwuzuza agahinda, nubwo ibyo utunze byaba byashize, burya umwanzi batarakubasha. Every time what is attacking you has not caused sorrow in your heart, that time the enemy has not overtaken your soul. Icyo umwanzi ashaka ni umutima wawe, ngo mbare mu rukundo n'ishyaka ry'Imana, kandi ikibabaje yabigezeho ku bana b'Imana benshi. So the enemy is looking for your heart. He drains away the hunger and thirst and zeal to God. Ntushobora kuba umumaro muri izi ngabo z'Uwiteka urukundo rwarakonje, warazimye. You can never be a useful soldier in the army of God when your love for God is cold. Ministry z'ukuri zivuka mu mutima, ishyaka ryo gukorera Imana, imbaraga zikunda abandi kandi ziheka abandi, iteka zikomoka mu mutima uri so passionate, wuzuye ishyaka ryinshi. The ministry that really will fail in this time, it originates from the heart with a passion and the love for God. Rero ibizago n'amakuba umwanzi aduteza nibyo kugira ngo aguhetamishe ntujye muri izi ngabo z'Uwiteka. So the challenges, the troubles that enemy brings into your life is for you. It's for it to prevent you from being part of the army of our God. Ni bande banesha rero? Who are the people who win? Nabaguma muri izo nama z'Uwiteka. They are those who are under the advisors of God. Nabakomeza gusabana n'Imana. They are those who keep their relationship with God. Nababizi ko nta kintu na kimwe bashobora gukora batamufite. They are those who knows that they can't do anything without him. Bigatuma bakomeza kugirana nawe umwanya uhagije, bikababyarira imbaraga zo kuba hejuru y'ibibahiga. And that they keep on having relationship with God, and that brings power to be above every challenge. Ntabwo twabara ingabo z'abahungu n'abakobwa bafite imihamagaro myiza y'Imana baryamye uyu munsi kubw'imiruho n'imibabaro umwanzi yabateje, barasinziriye, twarababuze, baracecetse, kandi akanwa kabo karako gukiza amahanga, ibiganza byabo byari byo gukiza indwara, bari bari mu muti we kino gihugu, ariko imibabaro yarabaryamishije baraceceka. We cannot number the number of women and men of God that the Lord had called for his ministry, but as of today they are sleeping because of the troubles, because of the challenges of life. But the Lord was calling them to use their hands to save people, to use their mind to proclaim Christ so that people may get saved. Zaburi 149 umurongo wa 6. Psalms 149 verse 6. Haravuga ngo ishimwe ryo gusingiza Imana ribe mu mihogo yabo, ngo ariko n'inkota zibe mu biganza byabo. May the praises be into your mouth, but also the armor be into your hands. Ishimwe ry'Imana cyangwa ishimwe ryo gusingiza Imana rihore mu kanwa kabo, ribe mu mihogo yabo, ariko inkota ibe mu ntoki zabo. May the praise of adoring the Lord, of raising and putting him high, be in your mouth, but even the armor, may it be in your hands. Hallelujah. Hallelujah. Zombi biragendana. All the two, they go together. Ishimwe ryuzuye ntiriba mu mutima kuko ibibazo n'ingorane bidahari. The praises to the Lord are not in our hearts because problems are not praising. Ahubwo kwa gutindana n'Imana. Hallelujah. Instead, the moment we take together with God, kwa kudakura amaso kuri Yesu, the way of not pulling our focus from bituma God, mba hejuru y'ibimpiga. it causes me to be above all my challenges. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma ishimwe ry'Imana rigahora mu muhogo, ukuboko kwawe Imana ikagukoresha gusenya ubwami bwa Satani. And so the praises of the Lord are always in my throat, and my hand the Lord will use it to overtake the kingdom of the darkness. Hallelujah. 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 Murabizi ko umwanzi wacu arabizi ko afite igihe gitoya. You know, the enemy knows that he doesn't have much time. Ariko abana b'Imana benshi barimo barakora nkaho bafite igihe kirambuye. But as children of God, we are working as though we have much time. Ubu hari abantu bafite imihamagaro y'Imana mu mitima yabo, ariko bavuze ngo reka mbanze nangize amashuri, mbanze nangize kubyara, mbanze mbona amafaranga, mbanze. There are people who have the calling of God upon your life, but you're saying, let me first finish my studies, let me first give birth, let me first do ABC. Imana igira igihe yagennye ibintu bigomba gukorekeramo. God has a certain time he
prepared for everything to happen. igihe cyose ntabwo ari igihe cyawe. Every time is not your time. igihe cyose ntabwo ari igihe cyawe. Every season is not your season. Imana ikimpamagarira muri iyi mirimo yayo, When God was calling me to his ministry, urabizi umuntu wese uhamagarwa aba afite ubwoba, you know, everyone God calls you come with kuko ibintu Imana fear. iguhamagarira ubutabizi, ubutabishoboye biba binakuruta. Because you know you're not able to do what the Lord is calling you, and even it's bigger than who you are. Hanyuma nyine sinahise nitaba nkuko namwe nyine muzarira. So I didn't accept the calling immediately as some of us would do. Igihe kimwe nza kurota Imana imbwira, So one day I dreamed when God was telling me, urutoki rwankoreraga nko ku isaha rumbwira ngo iki nicyo gihe cyo gukora. the hand, there is a finger that was pointing on the watch saying, this is the time to Kandi iki ni serve. igihe kirimo faveri. And this is the time where there is my favor. Kirimo faveri, nutagikoreramo gukora kuzakora, ariko none uzakora urushyi. This is my time, and there is favor in this time. When you don't do in this time, it will become harder for you. Igihe cyose ntabwo ari igihe cyawe. Every season is not your season. Hari igihe utakaza igihe cyawe. There is a time you miss your season. Ibintu by'Imana bimeze nka cycle. The things of God are like a cycle. Iyo utakaje igihe cyawe utegereza ikindi gishya. When you miss your moment, you wait for another cycle. Inshuti z'Imana, They are friends of God. Imana ikeneye abantu. God is looking for Imana ikeneye abahungu n'abakobwa. God is looking for boys and girls. Irimo irabahagurutsa, ariko ukwiriye kuyemerera nawe ukaba muri abo ngabo. He's raising them, but you should always accept him also to be used by him. Haleluya. Hallelujah. Yesu yaravuze muri Yohana 14:30, Jesus said in John 14:30, yararimo yenda kurangiza urugendo ngo agende, he was about to finish his abwira abigishwa be ngo sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyisi aza kandi ntacyo amfiteho. He said that I'm no longer speaking much with you because the ruler of this world is coming and does not have authority over me. The ruler, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Yesu Kristo yise Satani ngo the ruler. The Lord, the creator of the earth and the universe, he named devil that he was the ruler of the earth. Ni umutware w'ab'iyisi. He was the ruler of the people of this world. Nukuvuga ngo afite ubushobozi, afite abantu bamwe n'imikorere y'isi ategetseho. It means that he has some people, he has the authority to domain over some people in this world. Ntabwo Yesu ibyo bintu yabivugaga kuko atinye Satani. Jesus was not saying this because he was afraid of devil. Ariko nuko ariyo realite y'isi y'umwuka. But it's because it was the reality of the spiritual world. Igihe umwana w'Imana yatakazaga ubutware akoze icyaha, Adamu na Eva. The time Adam lost the authority when he sinned, batanze ubutware bwabo barabugurisha, Satani arabufata. They took away their authority and then devil took hand of them. Ubwo butware twarabugaruriwe abari muri Kristo Yesu. But then those who are in Jesus, we received back our authority. Ntabwo uyu munsi Imana ihanganye na Satani kuko yamuzinga nko mu isegonda. Today God is not against devil because God has power over the enemy. Ariko kuko isi Imana yayihaye abantu. But because the world God gave it to people, Imana yacu ni Imana y'inyamahame, ntabwo yivuguruza ngo ivangavanga ibintu. Our God is a God of principles. He doesn't mix up things. Kuva Imana yaha isi abantu, from the time God had the world into the hands of people, abantu nibo bafite ubutware bwo kongera kunyaga Satani ubwo butware agifite ku bantu ategetse. As people, we are the ones who have the power to snatch away the authority from the hands of the enemy. Hallelujah. Hallelujah. Abo bantu ni twebwe abakijijwe. Those people are us who are saved. Umwanzi rero aturwanya kugira ngo udakoreshwa n'Imana kunyaga abo bantu. Umwanzi atwaje igitugu guhindura izo systeme umutware w'isi ategetse, Satani akakurwanya kugira ngo utabimenya. So those people, so every time the enemy is against you, so that you may not stand and snatch away all the people being overruled by the darkness, by the power of darkness, those who are engulfed in the system of the world. Iyo ataguhejeje mu ntege nkeya z'ibibazo yaguteje, aguteza ibyaha.
So when he doesn't make you stay in the when you're weak, he brings sin into your life. Ntabwo warwanya Satani ufite ibya Satani muri wowe. You cannot overcome devil when you still have his fruits within you. Yesu aravuze ngo umutware w'iyisi ari mwaraza ariko ntacyo amfiteho, ntacyo yantwara kuko nta kintu cye na kimwe kindimo. Jesus says that the ruler of the world is coming, but he cannot do anything on my life because I have nothing that belongs to him. Ndashaka kugaruka aho turi. So I want to come back where we are. Igitambo gikomeye, The greatest sacrifice cyo kuramya Imana no guhimbaza Imana uzatanga, of praising and worshiping God that you will give, ni ukwima umubiri wawe n'ingingo zawe zose n'ubushake bwawe bwose, ni ukubyima Satani. is taking all your life, all your desires, all your everything within you to restrict it from devil. Mu Baheburayo 12:4 Hebrews haravuga ngo 12:4 ntituragera aho tuvusha amaraso mu ntambara turwanya icyaha. that we are not yet to the point where we shed blood because we are fighting against sin. Abari muri Kristo Yesu twese dufite ubutware hejuru y'icyaha. Those who are in Christ Jesus, all of us, we have power over sin. Ariko bamwe mu kukirwanya bagarukira bugufi. But some of us, when we are fighting against the sin, we stop in the middle. Aravuga ati nta mbaraga nifite, byananiye, namututse byananiye, namwanze byananiye, nasambanye, akagarukira bugufi. Nyamara ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntituragera aho tuvusha amaraso. We say that I was weak, and then I confronted him. I was weak, and then I sinned. I was weak and committed adultery. But the Bible says that we are not to that point where we shed blood. Hanyuma nibo ndakubwira ko urwo n'urwego rwo hasi cyane rwo muri materineri kuba tukivuga ibintu byo gusambana no kwangana. I'm telling you that level of still engaging in too sinful life is a lower level, a life of kindergarten children. Ndagira ngo wowe nanjye tuzamukaneho So gatoya. I want us to raise a little bit. Wowe nanjye tuzamukaneho I gatoya. want me and you to raise a little bit. Icyaha kuri twebwe ni ikinyuranyo cyose cy'ubushake bw'Imana. A sin in our lives, in anything against the will of God. Icyaha kuri twebwe A sin in our lives. ni ikinyuranyo cyose cy'ubushake bw'Imana. It is the opposite of the will of God. Niba utarimo gukorera Imana mu muriro mwinshi n'ishyaka ryinshi, icyo nacyo ni icyaha. If you're not serving God with a zealous heart, that is a sin. Niba tutarimo kwitoza gusenga, yaratubwiye ngo nidusenge ubudasiba, icyo nacyo ni icyaha. If we are not practicing to pray unceasingly, that's a sin. Niba turimo gutegekwa n'inda tutabasha kwiyiriza no gusenga, icyo nacyo ni ikindi If cyaha. we are overtaken by food, we can't take moment to pray and fast. That is a sin. Kuki turimo kuvuga bino bintu nshuti Why z'Imana? are we talking about these things? Haleluya. Igihe Hallelujah. kimwe Imana yaranyigishije, One day God taught me, inyigisho yavugaga ngo the teaching was saying, ngo ubukwe budashamaje, the wedding that is not piquing people's attention. yego kabyarawe, ubukwe bw'umwana w'intama budashamaje. The wedding of the Lamb of God, which is not drawing people's Murabizi iyo dufite attention. ubukwe mu miryango y'iwacu, You know, when we have a wedding in our family, ukagira Imana mu muryango wawe, mukaba muri ikiryango kinini kandi gifite imbaraga, and maybe you're blessed to have a big and great family. abantu bose baba bari busy bategura ubukwe. All the people are busy Abantu preparing bose the baba wedding. bashamaye, bashyushye, bafite ishyaka, barimo basiganwa, babaza amakara bazambara, dress code ni iyihe, tuzaha iki abageni, tuzabakiriza iki, ibintu bishyushye, abantu bose baravuye mu byabo. Things are hot. Everyone is asking another one, which color are we going to put on? Which style are we going to make? Everyone is busy preparing the day. Hakurya ya buno buzima hariyo ubukwe bw'umwana w'intama. After this life, there is a wedding of the Son of God. Ariko abera umwanzi yaraturashe yamyambiye yakumuriro, ishyaka no kugurumana no guhinda kubw'ubwami twarabitakaje. But the enemy has shoot us. As believers, we are no longer zealous and waiting eagerly for that wedding. Nshuti z'Imana, They are friends of God. umwanzi duhanganye nawe
adutera imyambi yaka umuriro. The enemy we are against, he always shoots us with the arrows with fire. Arimo arakorana ishyaka ryinshi n'umujinya mwinshi ngo kubera ko azi ko igihe afite ari gitoya. He is angry and he's doing it zealously because he knows he doesn't have much time. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana. But I beseech you under the mercies of ongera God. ugaruke mu gukorera Imana usiganwa. Come back in serving God when you're in race. Imana ntitubaza byinshi, itubaza ibyo yatubwiye. God does not require much from us. He requires what he's given us. Wa muntu wahawe itaranta imwe ntabwo Imana yashaka ko amuzanira 10, yashaka kwizana 2, akoresha imwe yahawe. The person with one gift, God wanted him just to bring only 2, not many, not 10. Ariko Imana irashaka ko iryo shyaka ryongera rigaruka mu mitima yacu kuko niryo ryonyine tuzashobora kuzimisha imyambi y'uriya mubi wakomurira. But God wants the zeal to come back in our lives because it's the one that we are going to use to quench everything that the enemy is throwing unto us. Hallelujah. Hallelujah. Reka nsubire mu nshuti z'Imana. Let me repeat, dear friends of God. Igitambo cyo kuramya Imana no guhimbaza Imana. The sacrifice of worshiping and praising God. Kiruta ibindi bintu byose wakorera Imana. That is above everything that you can do for God. Nukwemera kwitanga wowe wese. Is accepting to give all of yourself. Imana iragukeneye. God needs you. Imana iragushaka. God is looking for you. Iragushaka ufite umutima ushyushye, ugurumana, uhinda, ushaka gukorera Imana icyo wamenya gukora icyo ari cyo cyose. He wants you with a zealous heart, with a burning desire of doing whatever he may call you to do. Umwuka w'Imana ari kumwe natwe. The Spirit of the Lord is with us. Umwuka w'Imana ari kumwe natwe. The Spirit of the Lord is with us. Kugira ngo agukize ahantu hose umwanzi yakujomba imyambi ikarenga umubiri gahinduka mu mutima. So that he may heal everywhere the enemy has shot you and entered into your heart. Umubabaro nugere ku mubiri, umubabaro nugere mu mufuka, umubabaro nugere mu nda mu rubyaro cyangwa hehe kuba mwashakanye, ariko ntiwemere umubabaro kugera mu mutima wawe ngo uzimye icyo Imana yashyize muri wowe. Let sorrow come into your pocket. Let sorrow come into your marriage. Let sorrow come into your children. But don't allow it to hit and come upon the calling of God upon your life. Mu Byahishuwe 12 kuva ku murongo wa 9 kumanuka ntago twasoma kubw'umwanya. Ku murongo wa 11 hatubwira intwaro tuneshesha Satani. In the Revelations, they describe the armor that we use to defeat devil. 12 ku murongo wa 11. 11. Mu ntwaro baravuga ngo twamuneshejeje wa murezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga turega, ariko abo ngabo yaregaga bamuneshesheje icyambere amaraso y'umwana w'intama. The one who was always reporting us before God what they used to defeat him. One was the blood of the Son of living God. Ayo ntituyaburana, abarozi barabizi ko aturiho. Abakijwe bose dufite ikimenyetso cy'amaraso. That one, even the witches know that it is upon us. N'abatazagira icyo bamarira Imana ikimenyetso cy'amaraso kibariho kuko bakijijwe bazajya mu ijuru. Even those maybe who are saved and they are not really doing anything in the kingdom of God, they will go to heaven though they didn't benefit God. Intwaro ya kabiri iravuga ngo ni ijambo ryo guhamya kwabo. The second armor is the word of their confession or their witnessing. Muribuka ya Zaburi twasomye ngo bafite ishimwe ry'Imana mu mihogo yabo ariko bafite n'inkota mu biganza byabo. You remember the Psalms we read that they have praises in their throats but they have a armor in their hands. Ijambo ryo guhamya kwacu ni ijambo ry'Imana twafashe, ntitwarifata mu mutwe gusa, riri mu mutwe, riri mu mutima, turisubirisha Satani. Yatubwiye ko Imana itatuzi, yatubwiye ko tuzapfa gutyo, yatubwiye ko ntacyo tuzamarira Imana. Iryo jambo turarifite, nibwo buhamya bwacu. The word of our confirmation, the word of our testimony is the word of God that we've not only read, but it is within our hearts, it is within our lives. We walk in it, we put it into actions, and it's the one we use to hammer the head of the enemy and overcome. Hallelujah. 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 Iyo umwanzi ajya kukubasha aramanza akagufunga umunwa. So every time the enemy wants to overcome you, he just seals your mouth. Ukaba utacyatura icyo Imana ivuga. And you can no longer confess what the Lord speaks. Ukavuga ibijyanye na situation urimo. You just speak about the situation you're in. Mu isi y'umwuka icyo akanwa kavuga kagihereza umutima. N'icyo umutima utekereza akongera kagihereza akanwa.
In the spiritual realm, what the mouth speaks, it gives it to the heart, and what the heart speaks, it gives it back to the mouth. Abantu bamwe batsikamwe n'agahinda n'imibabaro kuko akanwa kabo kavuga imibabaro, ariko buryo uhinduyeho gatoya ukavuga ijambo ry'Imana byahereza umutima wawe, bigahereza gutekereza kwawe, nawe ukaba umutsinzi nk'abandi. Some people, they only talk about sorrow because that's what they have in their hearts. But if you can only change and you start speaking what the Lord speaks about you, it will feed your heart, it will feed your mind, and then you bring transformation in the hearts of the people. Hallelujah. Hallelujah. Intwaro ya gatatu nifuza kugumana mu mutwe wawe. The third armor that I want you to have in your heart, ari nayo mpamvu tubyita igitambo cyo kuramya Imana, igitambo kwitanga, which is the reason to why we name it the sacrifice of worshiping God. intwaro ya gatatu iravuga The third armor is ngo ntibakunze amagara yabo, they didn't love their lives. ntibatinye no gupfa. They were not even scared to die. Hallelujah. Hallelujah. ntibakunze amagara yabo, They didn't love their lives. ntibatinya no gupfa. They were not even scared of death. Ibintu byose umwanzi adutinyisha kugira ngo atumanure kuri level ye, Everything the enemy uses to bring you down to his level, byose ni iby'ubwoba bw'ubu buzima. it is because of the fear that we have in this Arakubwira life. ati abana bawe bariga gute, ugahita ubeshyaho gatoya mu mibare wagomba gukora akazi, ugahita ushyiramo akantu k'akanyoma kuko minerivani ngo itari buboneke. He whispers to you that how are your children going to school, and then you start to twist things and so that you may get money or the school fees to take them. Ubwoba bw'ubuzima, ubwoba gutinyisha amagara yacu. The fear of life, the fear of being scared of what life Ninitaba can bring. ko mbizwe Imana yampamagaye mu murimo wayo, ningujyamo tuzabaho dute? And you start thinking, if I respond to the calling of God, God has called me, how am I going to survive? Mbese ubu kuri wowe ngo MTN ihemba neza kuruta ijuru. So to you, MTN really pays well than heaven. Ubwoba bw'ubuzima, That's the fear of life. ubwoba bw'ubuzima, Fear of life. ubwoba bw'ubuzima bukwimura mu gihugu kimwe ukajya gutura mu kindi warinze kubeshya kandi ubizi neza ko leta itanakuzi, uretse no kuba leta inandwanya ntinanzi. The fear of life causes you to move. You migrate from your country to a different country, but in a false way, just because of the fear of life. Mbabwire inshuti z'Imana, nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Let me tell you, friends, there is no sin that the Lord does never forgive. Izakubabarira pe, He will forgive you, ariko uzaba uduhombeye. but it will not profit him. Uzaba uduhombeye mu bwami bw'Imana. That will be a loss in the kingdom of Kuko God. ntushobora kurwanya Satani utunze ikinyoma kandi nawe ari se w'ibinyoma. You can never overcome devil when you have lies within you, yet he is the father of all lies. Ntushobora kuba mu ngabo z'igihe cya nyuma ufite utuntu twa Satani muri wowe. You cannot be part of the army of the end times when you still have lies within your life. Nemera ubuntu bw'Imana budukiza, agakiza nta ruhare twabigizemo. I agree with the grace of the Lord that saves us. Nemera n'ubuntu bw'Imana bukomeza kudukuriza muri ako gakiza. I even accept the grace of God that keeps us in salvation. Ariko isi y'umwuka is different. But the spiritual realm, the spiritual world is different. Isi y'umwuka iratandukanye. The spiritual world is different. Isi y'umwuka The iratandukanye. spiritual world is different. Isi y'umwuka The iratandukanye. spiritual world is different. Mu gitambo Imana igusaba gutanga, Part of the sacrifice the Lord requires from you ni ukudatinyisha amagara yawe. is not having the fear of life. Kudatinyisha amagara yawe. Not having the fear of life. Iyo udatinyisha amagara yawe, Satani buri kintu asigara gukangisha. When you don't have fear of life, the enemy misses something to be against you. Hallelujah. Hallelujah. Simpanura ibyago, I'm not prophesying a calamity. babihanura batanabihanura n'ubundi biraza kuko turi munsi, turi ku isi. They will come because we are in the world. Ariko igihe cyose Satani areba mu buzima bwawe, But every time the enemy looks into your life agasanga hari icyuho runaka kandi utinya, and sees there is a gap in your life and you're scared of it. muribuka ko ameze nk'intare yivuga azenguruka ashaka ko yanconshomera. You remember he is like a roaring lion moving around to look for someone he can Mu devour. bantu batwigaho, bamara umwanya batwigaho, Among the people who takes time to analyze
analyze and study about our lives. ni satani n'abakozi be. It is devil and his agents. ahora azenguruka avuga ati Hortense twamuca he, nihe hari icyuho, nihe twamufatira. He is always looking around, where can we attack Hortense from, when is a gap in his life, in her life. akakureba uri umukobwa akavuga ati nihe twamufatira. He looks at a lady, where can we really tackle his life through. akavuga ati atinya isoni zo gutinda gushaka. She's scared of telling to get married. reka ahangaha bariho twibanda. Let us stick to that point. dufunge imiryango yose tumukererezeho gatoya. Let us delay his marriage for a little time. turebe ko azakomeza kugira ishyaka ryo gukorera To Imana. see if he will really keep on serving God. uretse gutakaza ishyaka gusa, Apart from losing the zeal, ushobora no gutakaza n'umurimo n'ibindi byose wakoreraga Imana. yewe bishobora no kukumanura ugakora n'icyaha. you might lose the zeal of serving God, but also it may even lower you to a point of even committing sin. umwanzi aratuzenguruka ashaka ahantu hari icyuho kirimo gutinyisha amagara yacu. bazavuga iki? bazamvugaho iki? bazambona gute? bizagenda gute? The enemy is looking around, moving through your life, looking for a gap where you're scared, saying maybe, what are they going to talk about me? What will they say about me if I don't do this? izi ngabo zo mu gihe cya nyuma rero Uwiteka rimwe ahagurutse. So the armies in the end time that the Lord is rising. haleluya. Hallelujah. ni abantu basanzwe bameze nkatwe, They are normal people like we are. ariko mu mitima yabo ni ibiharamagara. But in their hearts, they are committed people. nta bwoba bw'ikintu na kimwe. They are fearless people. haleluya. Hallelujah. nabo bamuneshesheje They overcame the amaraso devil y'umwana w'intama, by the blood of Jesus ijambo ryo guhamya kwabo. and the word of their testimony. ntibatinyisha amagara yabo, ntibanga no gupfa. They were not scared of everything. Even Hallelujah. they. Hallelujah. 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 nta kindi gitambo waha Imana There is no any other sacrifice you can give to God. kirenze gufata ubuzima bwawe bwose ukaburekurira mu maboko y'Imana, Apart from taking the whole of your life and you surrender it in the hands of ukayibwira God. uti icyo nzaba cyo kiri mu biganza byawe, uwo nzaba we ari mu biganza byawe, ejo hazaza hanjye hari mu biganza byawe. And you say, whatever I can be is in your hands. My future is in your hands. Whoever I am is in your hands. iyo bimeze gutyo ishyaka ryo gukorera Imana urarihorana. When it's like that, you have always the zeal to serve umuriro God. w'Imana uhora mu mutima wawe. The fire keeps burning in your heart. bizagutera gusenga atari uko uzi gusenga, ahubwo kuko ukeneye kumenya icyo Imana ivuga. This will bring you to pray, not because you know how to pray, but because you're zealous to listen from what the Lord wants to talk to you. bizakubyarira imbaraga zo gusohoka mu bigari. It will give you power to come out of the bizakubyarira boat. imbaraga zo kuva mu bantu. It will bring you power to come out of people. mu nshingano nyinshi n'akazi kenshi ufite uzabona umwanya wo kubana n'Imana yawe, kuko urabizi neza kuri amaguru yayo, ukaba amaboko yayo, ukaba akanwa kayo. Part of the hard work that you have, the busy job that you have, you will always set apart time to meet God because you know you're His mouth, you're His hands, and you're His feet. ndifuza ko dusenga. I want us to pray. haleluya. Hallelujah. ndifuza ko dusenga. I want us to pray. umwanzi yakurashe umwambi wakomurira. The enemy shoots you an arrow with fire. si umubiri wawe yashakaga, He wasn't looking for your body. si amafaranga yawe yashakaga, It's not even your money. si umugabo wawe cyangwa umugore wawe, It's not your husband or your wife. yashakaga umutima wawe He was looking for your heart kugira ngo akuzimye, so that He quenches the uhinduke fire. ugumure umukristo wazimye. If you become a Christian whose fire is quenched, uri umukristo wazimye, you become a Christian whose fire is ushobora quenched. gusenya ubwami bwa Satani warazimye. You can't overcome the kingdom of the enemy when the fire is not Satani burning. ari so stubborn, Devil is so stubborn. agira ishyaka n'umwete, He's zealous. ararambye akavuga ati asinze aharekura. He says, he get determined and say, I will not lose this part. birasaba rero undi muntu nawe wuzuye ishyaka ry'Imana, So it is requiring someone who is full of the zeal wuzuye of umuriro God, w'Imana, who's full of the power, the fire of God, uvuga uti izi teritwari, who says in this izi territory, teritori zose ngomba kuzigarurira all umwami. these territories I have to win back for umuntu the nawe king. utiteguye kurekura ikintu na
kimwe. The person who is not willing to lose anything. Umugore uvuga uti sindekura urubyaro, sindekura urugo, sindekura umurimo w'Imana. Umugabo uvuga uti nta kintu na kimwe ndekura mu by'Imana yanshinze. The woman who is saying, I will not lose my husband, I will not lose my children, I will not lose anything that the Lord has entrusted me with. Hallelujah. Hallelujah. Mu ntambara zose zabagaho mu isezerano rya kera, In all the wars that happened in the Old Testament, mutekereje gato yuko Goliyati yavugaga igihe cya Dawidi na Sawuli. the time when Goliath was speaking to the Israelites together on the reign of Saul, Yaravugaga ngo nitubatsinda, he was saying, when we win them, nidutsinda Abisiraheli, when we win the Israelites, bose baraza baba abagaragu bacu. all of them are coming to become our slaves. Hanyuma Abisiraheli nibadutsinda, And when Israelites win, natwe turaba abagaragu we babo. will be their slaves. Nta kindi Satani ashaka. There is nothing else that the enemy is No kugira ngo looking akomeze for. yigarurire abantu b'Imana, It is to win the people of God, dukomeze tube imbata za Satani. so that we always become his slaves. Abantu bari mu bubata bwa Satani The people who are in the slavery of the enemy, bakeneye wowe wakijijwe they need you who are saved, kugira ngo usenye ubwami bwa Satani, so that you destroy the kingdom of the enemy ubakureyo. and you bring them from there. Iyo Bibiliya ivuga ngo dufatamira ibitekerezwa tukabigomora Kristo, So when the Bible says that we take hold of the thinking of the enemy, iyo dufashe ibitekerezo by'abantu, we take hold of the abantu thinking of batwazwe the igitugu people. na Satani, The people who are led by the enemy. bimwe ntibizakurwaho nuko twabwirijwe gusa. Some of the things will not be taken because we Dukeneye preached. kubwiriza guherekezwa n'izindi mbaraga twakuye hatagaragara mu masengesho, We need preaching accompanied with the power we took from somewhere, not people seeing in prayer. kuko duhanganye nawe ari stubborn. Because the one who we are against is Munyemere stubborn. dusenge nshuti z'Imana. So allow me to pray. Reka uzane umutima wawe imbere y'Imana, May you raise your hearts to the Lord agukize icyo umwanzi yakoresheje kikagera mu mutima, to heal you anything that the enemy used to take away your heart, kikagera mu mutima wawe ukazima, that quenched your heart. ukaba utagishyuhiye iby'ubwami You bw'Imana. no longer burn for the things of the kingdom. Inzozi z'Imana ntizibona aho zifata kuko nizo yaguhaye imbere zirasinziriye. The visions of God cannot get where to be, because even the ones He gave you, they are no longer active. Ugakora nk'upfa gukora gusa kugira ngo umare iminsi. You do things just to see time passing. Abantu bababaje umutima wawe, People, they offended your heart, utakaza urukundo rw'abantu kandi twaratumwe ku bantu. and you lost the love of people, yet God didn't call you to Abandi people. bafite ibikomere byo kumva ari Imana yabakomerekeje kuko itabatabariye mu gihe bibwiraga ko batabarwamo. Others are wounded because God did not come for them in the time they needed Him. Imana ntiyanze kugutabara, God did not deny to come and help you. igomba gukomeza amaboko yawe yo mu mwuka, He has to strengthen your kuko hands, spiritual umwanzi hands. ukurwanya Because the enemy who fights iyo you, agiye kugutera aguhururiraho nk'imigezi y'amazi menshi. when he comes to you, he flows like the rivers. Ntabwo agutera afitemo imbabazi, He doesn't come in a mercy way. akumanukaho ni nk'uruzi rwinshi. He just comes like a river with power. Umwami Imana yari ari kumwe nawe kugira ngo ukomereze amaboko. So the Lord is with you to strengthen your hands. Mubwira uti Mwuka Wera nkiza umubabaro wageze mu mutima Tell wanjye. him that Holy Spirit, heal me from this sorrow Nkiza within my heart. narazimye. Heal me, I was quenched, heal me. Mwuka Wera turaguhamagara muri iki gicamunsi. Holy Spirit, we call you this afternoon. Turaguhamagara Mwuka Wera. We call you Holy Spirit. Ngwino wongere watse umuriro wawe mu mitima May you yacu. come and burn the fire within us. Ngwino uzombore imyambi ya wa mubi yaka umuriro yaduhinguranyije. Come and remove all the arrows the enemy shoot to us. Ngwino umare guhetama, ngwino umare agahinda, ngwino umare umubabaro, ngwino umare ibikomere, ngwino umare ibyo byose byahinguranyije imitima yacu. Come and help us to not to bend. Come and take away all the sorrow, all the wounds that the enemy has brought and been in our lives. Reka iki gicamunsi kitubere igicamunsi cyo komorwa. Let this afternoon be an afternoon of healing your wounds. Umura agahinda yatewe n'umugabo, ako yatewe n'umugore, ako yatewe n'ubukene, ako yatewe no gutinda gusama, ako yatewe n'igisuzuguro kiri ku buzima bwe. Mara ko gahinda ku mutima we. Lord, may you take the sorrow that was caused by anything that was not moving well in their life, anything, the sorrow caused by the wife, caused by the husband, any
sorrow that is in his life. mwomore kuko ari mu ngabo utegura mu gihe cya nyuma. Heal the wound in their lives, oh God. ntiyahangana n'ubwami bw'umwijima yuzuye ibikomere. He is in the kingdom of the devil because he's full of wind. ongera watse umuriro wawe mu mutima we. ongera uzane kugurumana. ongera uzane passion May yatakaje. you bring back the passion in their hearts, oh God. umuhe kunesha. May you give them victory. waratubwiye ngo nituze mu nama zawe. You say that we are your sheep. ijambo ryawe riratubwiye ngo nta kintu tubasha gukora tutagufite. There is nothing we can do without you. kuko turi amashami gusa. Because we are only branches. turi amashami gusa. We are branches. tukuzamurira amaboko tubwira ngo We turakwemereye. lift our hands saying that, Lord, we accept. tuguhaye ibitambo by'imibiri yacu. We give you the sacrifices of our bodies. tuguhaye ibitambo by'imitima yacu. We give you the sacrifices of our hearts. tuguhaye ubushake bwacu. We surrender our will, oh God. tuguhaye ubushake bwacu. We surrender our will, oh God. tuguhaye yego. tuguhaye yes. We give you our focuses, our targets, our desires. turakwemereye mwami We w'abantu. accept you, oh God. twizeye imbaraga zawe. We believe in your power. waratubwiye ngo ntuzadusiga You twenyine. said you will never leave us alone. waratubwiye ngo uzabana natwe kugera ku gihe cy'imperuka. You will be with us until the end time. hagurutsa abahungu n'abakobwa wahamagaye mubiziranyeho mu mitima bazi ko wahamagaye ariko baracogoye barahetamye. Raise the women and men. They know in their hearts that you've called them, but their lives are burning, oh God. igicaniro cy'amasengesho cyongere cyake mu mitima yabo. Let the altar of prayers, Father, rise in their hearts. imbaraga zo kwiyiriza zigaruke. Let the power of fasting come back. imbaraga zo kwiherera zigaruke. The power of setting time apart come back. uburyohe bw'agakiza bugaruke. Let the beauty of salvation come back. umunezero wo kugukorera ugaruke. The joy of serving you, let it come back. urakoze kuri uwo kwizerwa. Thank you because you're faithful. urakoze kudukunda. Thank you because you love us. urakoze kuri kumwe natwe. Thank you because you're with us. watubwiye ko utazigera udusiga twenyine. You said you will never leave us alone. icyubahiro no gukomera ni ibyawe. Receive all the glory and all the Amen. honor. Amen. In Jesus' name, amen. Amen.